Yego, reka mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026 rano kubagezaho amwe mu makuru agezweho mu karere ka Gasabo. Umunyeshuri w'imyaka 15 akekwaho gusambanya ku gahato umukobwa w'imyaka 18 muri Gasabo Rusororo Mbandazi. Haravugwa inkuru y'umunyeshuri w'umuhungu wiga mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza ufite imyaka 15 akekwaho gufata umukozi wo mu rugo iwabo ufite imyaka 18. Uyu munyeshuri amakuru aravuga ko yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Nubundi tukiri mu butabera, umwundire tunyarukire mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Umusirikari ukekwaho kwica umugore we agiye kuburanishirizwa mu ruhame. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugore witwa Liliane, abaturage bakaba bari baramuhimbye Jugumira. Hamenyekanye rero kuwa 24 Kanama 2025, nubwo bamwe muri abaturage bo bemeza ko byabaye mu ijoro ryo kuwa 21 Kanama 2025. Byabereye mu mudugudu wo ku Munini mu kagari ka Rugarama n'ubundi ya kabiri mu murenge wa Musheri, aho muri Nyagatare district. Nyakwigendera akaba yari mu kigero cy'imyaka 23. Uriya mugabo wamwishe ngo ubwe yemeye ko ari we wamwishe, agira ati ninjye wamwishe. Mu majwi yagiye hanze avuga ko nubundi yasohotse yigamba ati ninjye umwishe muhora ubusambanyi. Amakuru ubu atugeraho rero nuko ubu agiye kuburanishirizwa aho icyaha cyakorewe mu ruhame n'ubundi. Hanyuma ni umuyoboro n'ubundi ubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ni inkuru yihutirwa, inkuru yose yihutirwa n'ahandi wayisanga atari ahangaha. Ariko kandi munyemerere nanone mbagezeho imwe mu nkuru iri gukomeza kugenda ivugisha abantu bagiye batandukanye bagira ati ubudangarwa bw'Imana buracyariho, ati Imana n'indahemuka. Ni umugabo n'umugore na mushiki we n'abandi bavandimwe babo babiri n'uruhinja rumwe rw'amezi 5. Bose bari muri iyi modoka mubona kuri screen zanyu, nk'uko nyine mubibona. Ubwo abantu bari bari muri iyi modoka ni abantu 6. Muri iyi modoka bari barimo yaje kuza kugongana n'ikamyo nini, ariko tekereza ko nta muntu n'umwe yagize ukomereka cyangwa ngo abe yavunika. Nta n'umwe yewe wapfuye muri abo bose bari bari muri iyi modoka. Baje gusohoka ari bazima kandi bakomeye kandi bafite ubuzima bwiza. Imana rero mu by'ukuri benshi bari komeza kugenda bavuga ko ari indahemuka. Ibi ngibi byaje kuza kuba byabera hariya mu gihugu cya Kenya, niho iyi manuka n'ubundi yaje kuza kuba yabera kuri iyi tariki ya 15 n'ubundi iz'ukwa mbere 2026. Ni amwe mu makuru agiye atandukanye n'ubundi aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko kandi tunyarukire muri Tanzania, mbabwire ko Rosa Muhando yarongowe. Umuhanzikazi w'icyamamare mu ndirimbo zo kuramya Imana muri Tanzania, Rosa Muhando yasezeranye mwibanga n'umushumba witwa Pastor Lumbasi. Amakuru yemejwe na Pastor Lumbasi ubwe mu rusengero, aho yavuze ko inkwano yatanzwe kandi byose byarangiye mu mahoro. Bombi bahisemo kubika urukundo rwabo n'ubukwe mwibanga. Ngira ngo muri kugenda nyine mubibona kuri screen zanyu, n'amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tunyarukire muri Uganda, babwire ko hagati aho ngaho kandi Perezida Museveni na Bobi Wine utekereza ko ari nde uzaba perezida wa Uganda mu gihe ejo bazaba n'ubundi atoye. Ngira ngo uyu munsi rero nibwo amatora ari kuba, kugira ngo n'ubundi amakuru yacu uzajye uyabonera ku gihe.
nubundi reba neza ko wakanze ijambo subscribe. Tunyaruke mu gihugu cy'u Burundi babwire ko agezweho Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko atazi neza niba mu mwaka utaha wa 2027 azongera kwiyamamariza u Burundi, kuko ngo binashoboka ko yaba yarapfuye. Ariko kandi tukiraho tugarutse mu myidagaduro, ndababwira ko umuhanzi Bwiza yafatiwe irembo nk'uko biri kugenda bihwihwiswa. Ntabwo ari amakuru tweta twemeza, cyane ko nyuma y'amakuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Bwiza yitegura gukora ubukwe, ubu hari navuga ko yaba yarafatiwe irembo uyu muhanzikazi ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wa 3D TV Rwanda ababaje niba ibi ari byo koko. Yagaragaje ko abyifuza ndetse asaba n'Imana ngo izabimuhe. Mu magambo ye ati Imana izabime. Ngira ngo ni amwe mu makuru menshi agiye atandukanye n'ubundi aba ari kugenda acicikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Icyo mwisabira wowe no kujya ubana natwe umunsi ku wundi kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Tukiranga kandi mu nkundire mbabwire ko mu karere ka Nyarugenge hari mu karere ka Nyarugenge kuri uyu wa 14 ubwo nejo hashize ku itariki n'ubundi 14 z'ukwezi kwa 2026 polisi y'u Rwanda yafashe Munyemana Atanazi na Habimana Augustin bakekwaho gukora no gukwirakwiza amafaranga y'amahimbano bafatanwe amadolari y'Amerika y'amiganano angana n'ibihumbi 10 ubwo bari bagiye kuyavundisha muri Shahasha Forex Bureau kwiposta n'ubundi bashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu gihe iperereza rigikomeje. Ngira ngo nyine muri kugenda mubibona kuri screen zanyu ni amwe mu makuru agiye atandukanye n'ubundi njyewe nje kugenda mbagezaho umunsi ku wundi. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo niba ushaka kuzajya ubona amakuru yacu kandi ukayabonera ku gihe, n'ubundi nta kindi kintu uba ugomba gukora ni subscribe yonyine, ubundi tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye ariko kandi tuyabagerezeho ku gihe. Hanyuma niba ari ubwa mbere wari ugeze ahangaha ku muyoboro wacu witwa Inkuru Yihutirwa, reba neza ijambo subscribe urikandeho, ubundi yewe njye nkugezaho amwe mu makuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino. Munyemere njye mbashimire, babwire ngo dukomeze kubana amakuru yacu ari imbere. Byari byo, dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere. Ciao.